kembali. Punya bola. Ini Bruni. Sixiang. Ini kunci surprise. Nawan teguh. 2 tahun. 4 teguh. Abdak ini kumpu. Bintang bunyi pun. Tahu. Betul-betul rasanya. Pembulat dia loh. Surat terkali. Ayo kamu boleh bahasa ini. Orang tengok kamu kata-kata ini kan? Hah? Sikit. Bahasa-bahasa yang sikit. Lalu ya, rapi. Disujud siya. Makala kau. Dalam keugatan, ay kamanyo kau, ay kamanyo kau, ay kamanyo in the name of Jesus. Let my kambing pagdala ng award, Mari. Ay kamanyo kau, ay kamanyo in the mighty name of Jesus. Ikaw ang sakit, ipag-antos ng dunggali, ay kamanyo, come out! Bakit natin come out? Come on! Bakit na come on? Come on! I need the trial of the Holy Ghost. Trial of the Holy Spirit. Come on! Jesus mighty name. Ang ikaw binalagkas sa pangalan ni Jesus. Come on! In the mighty name of Jesus. Come on! In Jesus mighty name. Receive. Come on! May nito yung dinig ka makalakaw. Ay kumanyo, sige niyo ako muli. Kumanyo. Battle this! The battle is where you make it sa mga tao. Ay kumanyo. Come out! It's see my dinner. You are free. It's see my dinner. Nalapit na. Kapapo yun. Dito. The battle is... Bago. You are free. The battle is... Yes. Kawa. Hanap lawa, hanap lawa. Hanap lawa. Bat! Yes. Semula ia nak berikan semula itu. Bat dia mau yes. Di maju mah. Bawah ni di duel pas boleh lawan. Palakpak na to ang Diyos. Haleluya. Ginisdong lang. Kita ginisdong lagi. Amen. Kita lang. Tanduk na lang. Tara, tanduk. Tawa. Palakpak kau Jesus. Selamat. Selamat siya. Selamat. Ang sakit na si mga kuwan ka. Ito na lang. Yes. Sabi kayo nito namin. Yes. Grabe ka pala yung kuwan. Eh, good. Mat. Woo! Alam pa itong Diyos. May dinig. Sa lumay mong lunin, kailangan ito kumanik. Alam yung kumanik? Kailangan ito, no? Yung din.